Goikera bono nigo mwaka wa mubura iwe serikali ye county neri enene bwanyarire kwene kigwa ububwa twalira amanga nyarire goikera nigwa Yesu yuga gotomeru ngeswa bisya yesieke bana babazi mole moyo moikaransi te kwese mororo ngakiora ruhani simba simba ngoruhani were. Uweze piga nduru kwa matanga ama kwa mikutano, unapiga nduru assembly iliposo upewe maendeleo huko. Ngira ne bunge kusembo bintu byayo. Mbone bintu bina bantu bamenyero no mwana ndabiriko. Ali yaba MCO babori amangana kurwe binyoro bintu kibiga enderete. Matusi mingi hatuwezi fanya na wao kazi, mimi nitakuwa MCA wa hiyo ward. Nje bante bini bata contract. Bata ite okorero mu Gusii bwensiye gasi. Na mubolirie. Onye kabwate kerengere lingantu gwene to ko iwana na twanjira nengo chitoro ko koreka asiamo budget erosi bwere ato sikebu na barayi ba Gusii nakibaranze ngese gimje bakurwana barabumba likondena abantu bakondenda naba MCA nabo gwenda ko rang colleagues osoro n'ababunge bande bonzipi mbabwate right yoko kwana amangana Kisii County. Jumamosi, enseye monini suya maragoba. Nechinsa Isato nini su Kebati. Members of Parliament oversight the national government. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mono biyomono kigimo mwanchu muligeria bwe television ya Ndizi TV ni go chirigeretie Isato chimargoba ya bono chine Chinsa chirogongo ru Afrika ya mocha chinga kini aliganira kigima kwene kiyobono budana koletera mangana magia senchira yubo kirano kigima muno manyite kila litukulia Jumamosi ni gotokomerana naye asemese elio kirano aliganira somorobelio Ekeumbu yo chaka Chinsa Isato igoro igweka Chinsa isano chubo tuko bwakera litukulia Jumamosi biyomono kigima Omanchu muligeria bono kwabere nabasaki baito nabigo kwaligeria merobiri yito kurulia gakiete abo Chinsa 12 jamambia kero wacha kano morobiri obwelese nigo trimboka igwika boniga biamono asoso asemetando yito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo goso ase mutando yito YouTube buna Ndizi TV News kero kogenda se website yito nigo weka www.ndizitv.net ilibono koma kuligeria merobiri yito yonsi nabo gonna bokogenda alia watch live TV origerie TV gali so mutandao ito Chinsa 24 bono na mange tuwa kwariganirie agia basaki baito bakire Chinsinyo kwene kiabuna toka yoleteria senchira eyobo kirano kigima tali ayoka chikoraga Chinsa Isato nenu sugo chigoro nigo nganye tomo ganione kigima nigakuru kwa Honorable Doris Nyamanga oyo nigale omo nominated MCA kurwasikia makeria kia UDA kurwasi county iya Nyamira bono nerenganye tekigima kagwikaga gango so atola sikingesigia kabere Ekeumbu ubweke oyo kwenda gwika Chinsa isano ichabutuko togendale tugende semo ya kabere tokwirana na mangana magia asenchira yubikirano biamono kigimo mwanchu murigirwa na kwaliganirie bono ase Ekeumbu Chinsa Isato chimagoroba ya bono tindi njebweka no torena Joshua Auta oyo koretera mangana maya senchira iyo munwa bwimanyilio biya kigima mangana maya nigo tugoya chaka kurase county ya Nyamira asomo gavana bwe county yo muske Amos Nyaribo litugolia raikira na somo sangire kanubu sangiria eligusire kanisa ya Kenya bawu imeye county yo asenchira yo bwagachi gokwana imeye county yo ni gobono omugabano yo atebire buna nigo alenekere ngagyo koleta emirobiri ya magenderero ime ye county yo boigo nigabolirie abaiboli kolenda abana babo chinga kiechi bali siko asomutumuko mosaki tokorwa se county ya Nyamira job mangi nigo aire chinga gichaya no gukoriganira robotyo ruo asenchire yo bikirano Esegeto nigo yarurego cyase abarayi me county Nyamira kubwaterana elinde abamenyi banyore amagenderero
Njenita chokora n'abarayi bose gasi. Nanko bateukiwa mundu akore gasi achore, lakini njenita tayari tubwaterane, banyumba y'abakondama. Mundu gatebire Nyabire na bakwabire. Aya ni gakwanwa as ogosangereria wokonya obwagati bwe kanisa ya Kenya bao SDA wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county Nyamira. Abarayi bande ekikanisa ne chief take care of your kids. Leta abana bakiye rusa babaisa abande Kati abarayi baikirana aroro no mugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo omurayi bw'abali n'omubabaro omonene ase bunge county Nyamira Abel Mose omukonyoye Edina Obara n'abarayi bande kurwa serikali ye county Nyamira. Omugavana nigarwa eira goikirani chira lyerete abamenyi be county Nyamira anene mono obwagati bw'ekipara ensemeyo kibara twabange lakini toka nitembeleke yake kwa karake jiko ararimo lakini tokune jiko yora tijisangire tomono. Abarayi baikirana aroro mbamochia omo MC be wodi eyu omo sikekeganda ase okoba ase rombe yaba MC baligete kumurusia omo governor Amos Nyaribo kuru ase kerogo ase Busamaro abongo edikira ko MCA Busamaro bakore gas direct mwebule ora motwara boba mobuna mo MCA oyo akora kurutama gena na ninti ya Busamaro Mondo que mo amojore. Njeko bae punishment because mondo mo ajore ta kore gazi aye. Para ofere president yabo abasata. Lakini abakuku tokakana. Tokelera omweshiriwa His Excellency Governor Nyaribo Nwale Kerogo. Nwanyina mweshiriwa yoneko utaingaga ole otoweka twamusa ile ya nepa kaso nyumba Boigombagi kelia omoseneta bwe county Nyamira Okongo omogeni asokoraga omugavana ebyara na kumusaba bache amo linde bakorere abamenyi emeremo Kariendo mwana ominto to amusaba nani yasaye pasta to saberemo Okongo omogeni ito edito koraki tosuke mwana osaba seneta nera bwatisiga bana tosuke amo ekyara inwa Basamaro mubwa kimagana manki mubwa tibitina Dabitoza ki ba mi la seneta na yo nyura wasanga jekatiro Busamaro kamira kwa karaki kwa rekoba lakini ni nyasa na tama konye Ginko reported ya Ndizi TV kurwase county ya Nyamira Job Maangi yakigimambya kigimo moncho murigiria kera togendete gutigara imeje county yo ya Nyamira niko bono omo senator kurwase county yo muske Okongo mugeni nero bono amubuliri omo governor yo we county ya Nyamira omuske Amos Nyaribo kuireberengera bya Yesu kuliria emerobilyo yamagenderero eligenderete gukorekana imeje county yo na gutiga komosonana ekeragenderete kumurigira na kubulia aligenderete imeje county yo nyororo boti ruboigo Kuna italero neraje mabienda kore gashiende mokane acha teyo okoigobe ngokongo mugeni ngo itali vila kanisa ntokoba ese to kore gashien ko nini mugonya gotosobera bonya koraki bonya go na inde kotokoboli gendo nche gashiane buno moseneta komoranje igongeire nabwati ndoranga ngakie bintu bigenderete karo chibasa chiachire ige karongo etango tanga manyagi amalioga itonkorwali nyagitari achikodi uchi chemist tali bitenande ni nunko boleri Kosegi nkobori gombo begaki igo umugabana anganchere na inchiranya kubwaje bintu bidanga kibiko korwese county ya Nyamira inere gashiane yo moseneta nabona ndede mumbe kamasabo ona bolinga kumuranje obosoku bwato itirese stadium yeto ya manga etimi yeto ya Shabane karo Kisii etige saligete igo bata ndo baji wakera narok kosemigoli bono ngomadenga tiga chibase chibekwe egetie kekere ekero bosonge mbra atule nyinge etimi yeto yaje yakira mangaga nona banye na murali mwoni amatoke ne soda na bumbe betokuburi aseigo nko wagira ngambe mono mbeke samasabo
tonyago kolega asi uya Kegima kerto kurwese county Nyamira se twa nyodire jiroboti chibere nigo tukurena gwikase county ya Kisii asaba gambi kurwase kinyorokia kia mwasi imeje county ye nigo bono baimo kigetambukero kyo korobunyabi bwa marwa asichisemecho nigo baba beka byara benki ba marwa na gusabe metu na gusamba emetungi eliye gutumika aso kwenkia amarwa yo nabo gokobekia banki muro yo sigete seni kia banyimbo ekianyanchwa imeje county ya Kisii gokwana nigo bono bainikia kurigire getambo kire getindi eliyo Gusii amarwa ekorwa Chinsa mochinyinge imeje county ya Kisii mosakito dipo na sanyo nigo bono abo gete ekemambia Kegima na kobwatekana na bagambia abo gwikase mechiyo ekoinga marwa yoroboti ruo imeje division ya township Kitutu Central Sub County habagambia banene amo n'abakonyi babo bakubwaterana na community policing nigo batwara operation yentindi obotuko bogokera rero yogoitera amarwa tancheri asebinyoro yabona batuwacha se location ya Kiamwasi asomo chief madam Judith Kengo au kama mtwata kubugwatia turaba chief na telefoni wa chief wakurunya kwa location ya nguru nechi location chinde paka kurugusero maate tokubwatira nega asyo Gusii binywe biye bigabona ya rero twasoka se yo operation Gusii binyugo biye biroro twagenda se kenyero kumamusa sitwanarira amabiri sana sana nana kwa to witera chirita angeli kwa ya muna 200 Chinsa na usaliye bintu yo kwa wasajja mabwayi asenyenza abiri bakoleta madara asabana baito chinga kecho mbanyara kwereranga chinyomba cyobongia marwa niko kigenderete gusengeta ebikore bibe anene asabana be myake meke aseganga yabenenere okulinda aborokigwa anene chinga kechiga bale eruse ntambe aidia mansama rwaya kwembwa abibo salibo gukora kono obonge nene mikiyo mamangana abana bakwa musigo kunyora marito amaye myaka embale myaka meke chinyomba kubuneka gwetana samangana Kisii ibintu bikunga gender based violence ogeko garana singinza abana basalikire abana bana muri titekire kinga gichi holiday no bali isiko bona ndutagete twakikishenga abana abango babali buya kagera batbaira ni skuru akere skuru mu bali ase kenyero kia mwamugesa abwasi bamerekera asoboime elio banyare gokeania ebikora byobusalia nigo abamenyi bensemeywe bagenderete kuirania amagenderero magega ngana yo goigwe chingo ko bintu kumugonda matoke banyora kibeze bacha kunywera marwa yega simbaje nyingi cyasarikire abanda abange babaye bagutana sinzo ya marwa agadena na malimao ni wali asengenjo yogo chitumia chibeseji kubwatekana nayo kororanga chire cyabwango abantu babere baguchinyora bakibekira amabi ugiye tari byasengenjo yamagendera ikenero kendi kansi bwata amabi amagendera tari ko bororo komenta na yue nigo barieira yogo chigosiria ebinyugwa bitancheri ase binyoro na kuburia abaengi gonchoreria elio gweswania ase biasara binde byao biranyare koba okonyera gwakera lituko abantu bakwenga marunda abatabi ngabano yaikire ngaki mugwanete guchincha mokore byakare bingao bire birabakonye tugatsingo kokora oburemi ekiro ya darajambiri no yerega igantu gwate bati gere kwanza sekenyero ya se location yengo abantu basoke bagenda bakore byakare bawo no ni chianga bawo ni chindagira egere batnyale kobeko mabwa bobo ane nduto chugotiga to chugogendera kira ngaki paka abantu abemukia makoko igo kiagere kina kikirenga yito bunabagambi nerega igangene ne yo gokorega se yo Gusii binywe biga mu serikali yabate abatu abwata gotuko bayira se police station ya nyango babu kyorora egere bagende kufuburyo kulingana na mugi bwaseni yinko ripoteri Ndizi TV kurwa sekenyero kia mwamogesa kegotoka Kiongongi sub location yogotoke bunge ya Kitutu Chache South elietaria nende pon asanya uyakigimo mwanchwa omurigiria kera tugenderete gutigara imeje county ya Kisii umugabana gwi county ya Musike Paul Simbarati litukoria lerbono nigo ainekiria abakristo buna omuswada oriorengenekere nkagyo kurusia chikanisa ebango nigo bano beirwo kubekwensemo kigima chigakie chobolire serikali ya nene koenekia buno bolendi imbolime county ya Kisii ayuni garingi kuja kwana someyigo yomo wo koenana ebiegwa gochi asabarandia ime yomochie obusongo omosegito Brighton Makoli no alenge asoma igoyo na gutwariganira roboti iroko bwatia
kaukwana ase kanisa ya Church of God Gatembe ime yomo jibosongo mugabana we county ya Kisii Paurusi Mbarati nigabona tebiruna nigoba kereire kurusia evangelio konyora batakire kobeka asoko chikurusi kanisa karo chikotwara kesha. Nikajiuliza tutabaki kweli? Watu wa kanisa watatuacha na kesha? Nikamwambia irudi, nikarudi, nikakataa kuweka kidole. Ingekuwa sheria. Na unajua kanisa lazima litii wote sheria. Ama kuna kanisa ambayo inakataa kutii sheria? Haiwezi. Lakini nikasema hatuwezi hujumu maombi. Kwa hivyo nikairudisha assembly na wameniambia waliitoa. Ingane iyo nigo yasirirwe nomokonyoye Robert Monda. Tukija wale tupate kila mmoja ametoka nyumbani amekuja kukesha, kwa sababu ndilo jambo nilifanya hawa viongozi wa kanisa. Walinung'unika, wakakasirika, wakaongea sana hata kwa TV, lakini mwishowe kama niliposema tutoe, si tulitoa. Boigo kati ya MCA be county ya Kisii abarabo nigo basirire ingane iyo asebaboririe chikanisa kuralia na kusabira murembe asense ya Kenya. Kanisa kidogo lakini gavana alijua Roho Mtakatifu kwa hivyo tumshukuru sana. Jambo la pili ningependa kuomba pia kuombea kaunti ya Kisii, viongozi wale tumechaguliwa na viongozi wengine wote na viongozi wa kanisa, tuwe kielelezo jema kuleta usalama na kuhubiri amani katika kaunti yetu ya Kisii na kaunti zingine zote. Igoro yokuburwa ku murembe katika kaunti yetu. Tunajua kwamba kaunti yetu imekuwa ni kaunti ya usalama. Kila mtu angetaka kuishi katika kaunti yetu, lakini kutoka niingia ofisini kuna vikundi ambavyo havikuamini kwamba Simba angekuwa gavana. Kizungu inasema when the head does not work, they start alarm. Kwerera ni gatebiruna gati ya bali baguchandwa se county Kisii bali bakomoko boko asibona nyariga kubure serikali nene. Ni vita ya Simba, hiyo ndio dhambi pekee yake amefanya. Wakatoa kijana mmoja hapo wakachinja yeye hapa town mchana, wakaua yeye. Kijana ambaye bibi yake alikuwa mjamzito, mtoto wa kwanza. Tukazika yeye. Imekuwa mmeona askari wameletwa hapa huko, kuna Simba hapo la jeshi na wakora, kumbe ni uongo wanataka kupitisha. Wamekamata kijana mwingine juzi. Huyo kijana yuko moja sasa hospitali. Wakakamata yeye hapa, wakaenda na yeye, wakatota yeye, wakakata kidole moja, mbili, wakakata yeye sikio, wakapiga yeye kwa roho, wakapiga yeye wakaua. Ninaomba tafadhali, na nitaomba serikali kuu, kazi ya serikali ni kulinda maisha ya watu. Dr. Archbishop James Obunde nigo neranyadirika kote abuna nonyobugima bokongete serikali itakire kubika imirubirio ya bene. The Bible tells us that these requests are granted. God has blessed you, has expanded your territory. You are a governor, we don't know what else you will be, but he has already expanded your territory. And now you're working on a program not to cause others pain. Because the cost of living is high, and pays leaders like you that they can have a problem to explain to the people who voted them that why I am suffering. So you can become an instrument of bringing peace and a painless life to the people of Gusii County. Goriboti rigitoseni Ndizi TV eritariane Brighton Makori. Mono kegima tutararua soroboti urwo kubatikana ninkona y'umugabana litukuria rero ime y'umucyobusonko ekerarege gwikirana asoko aegwa ebyegwa guchesa barandia nigo boigo mugabana muskisi Mbarati akwanera igoro yo guchya komesia umuchi o Kisii na konekia buna obonchoria nigo boguchya kugenderera asibirengo byigoro. Kulikuwa na ule planning ilikuwa sio nzuri sana, lakini tuko mbioni kuhakikisha kwamba mambo
ya kupanga mji huu ndiposa ukue, baadaye tuone kama itakuwa the city. Unajua huu mji ndio mji mkubwa. Baba Askofu, huu mji ndio mji mkubwa. Ukiangalia Migori, Umabei, Nyamira, Naro, hii ndio capital city yao. Ndio wale ni kaunti nyingi, lakini nataka niwaambie kwamba mji wetu lazima tutahakikisha ikiwa capital city watoto wao wanapata kazi. Wale ambao mnafanya biashara, mtafanya biashara ambayo iko na pesa. Na mimi naongea kama gavana wenu kwa sababu katika miaka yangu nami nataka niache kaunti hii ikiwa kaunti safi, kila mtu anajivunia. Nataka niwaambie benki ambazo zinafanya biashara katika town yetu hapa ni benki 30. Kisumu ikiwa city iko na benki 19. Kwa hivyo lazima tuangalie mbele. Naomba msamaha kwa sababu mnasikia vio zenu zilivunjwa, lakini wale ambao walikuwa wanavunja ningeomba kwa mngepeana notice. Si ndio? Ndio Bishop sasa wewe ndio uangalie mahali utaweka uone kama unatekeleza nzuri. Pia I like what Archbishop amesema. Cleanliness is second to what? God. Lazima tuwe wasafi pia katika vio zetu. Kwa hivyo barabara ambapo ilifunguliwa tutahakikisha imetengenezwa, tumetengeneza cabros. We want the whole town to be a place kila mtu anafurahia kuja kwa sababu ndio mji wetu mkuu. Amuno mwanchumuriria somusangirikano yubo igo toereti gwikira kari ya sabarandi na borobo barua enkwana yaye bakoro yabo bakoragwa na Dr. Archbishop James Obunde ujubono boria oburayi obuya na boiga barayi kurese county ya Kisii kwena na oburayi obuya na boigo kubeka omurembe chinga gichonsi Pia maendeleo yote katika klasi. And I know you have a future because when you look at what we have here, ukiangalia hawa ambao wameketi hapa, ukiangalia wale ambao wako nje, ukiangalia msafara ambao tutoka nao katika pale tulilala tukikuja hapa, you know that Kisii is alive and it requires a very focused leadership. Nyinyi mkiregea katika utaratibu wa utendaji, hawa ambao mmeona hapa, Mungu atatoa wale ambao watamfukuza katika hiyo mamlaka. So take your responsibilities kwa mwingine very seriously, na wenzako wewe kinara ya hii class take your responsibilities very seriously, so that hawa ambao wamekuja leo to witness this momentous moment, that there will be continuity of goodness in Kisii. Kutakuwa na mwamko mpya, mwelekeo mpya, changamoto ambazo zitakuja wanaweza kuzitatua kwa sababu they have a new beginning, an impetus to move forward. Robono mwanchumuriria tutararwa samangana aje kanisa barandia ao imeje county ya Kisii niko bako kere gitambukiro kyo mugavana Musike Simba Arati ekurusha engana konyora gusumuswada uri konyoro bekirwe bosyo bugocha gwakania chikanisa evango niko baya kwanira yo sebaya kwana yo ase chikanisa gusese kanisa ya Church of God boigo babolirie abasbati konyirwa ase mirobilio endiyonsi ego korekana imeje county ya Kisii omosakito Julie Kerubo na bwatoroboti urwo Magaye county ya Kisii gwetu muswada bw'ichikanisa korusia bango monase chikanisa chigokorakesha bona niga barandi be kanisa bachiramo kumwakira mugabano Kisii county honorable Simba Arati mono ase ogotugutera omuswada uyu tutete kupongeza gavana ito oyo minto Simba Arati amo ni MCA Jones aso kwira na maegana na kurigireria ebiri babekete ya taxes ye kanisa koyurusio tutete gotebanga ikinegento mwakorete kiengencho egento kia maana egento gyo kumwoba Nyasaye na ende ntu tokubasabira mune kanisa kanisa ya Evangelical Alliance of Kenya Kisii County tokubasabira amaya ukwana se kanisa ya Anointed Mission Church abara yabo be kanisa boigo ebasabira morembe mono sensemo ya Gusii ase bikoro byoboibi n'abantu gosaganwa karba kuruchigasi cyamo byabeire na boigo ase oboibi ase chikanisa
na kuiba ebintu bya kanisa. Ase bagusaba eserikali kuru oborendi bwisaine. Morembe Gusii notakire kigima abandu baminto tochamo totwara morembe na mono kere amangana agendete muna bono asabanya biasara bakubuka mambi goje biasara gose bagosieke biasara byabo kogenda chiabo Chinsa chia mambia yarorekanire nga ebibago byachakire kuira na sumu Gusii igoneta kire kigima aba security system ya ito ya Gusii eligeria mangana ayo amangana nale alenge gokorekana Gusii gaiga arekorento morembe aba murambali balinya gweta etaiga bamanyanga morembe no maintained in Kisii yari konyarekana aba muri win one way or the other batuke bakomanyanga ngikegendrete gekogera bibago bimukire morembe buri sumu Gusii mono kolende tukosabe ebarayi baito bonsi biche MCA oyo minto simbarati na amanyanga kiagokora mangana yaba address amana security system na aba muri baito ba community policing gotokosabanga mocha ke gochungusa kigima mumanye mbando kiaba batagite gosalio morembe Gusii elinde tomenya no morembe kere Gusii dogotwara morembe na bokoboka no uru Nairobi Chinsa jamambi na bokoika nyomba bunga obuya igonto igwetu buya buna pastor security loophole nchirororo etware go sabo mugabano itomo ikarana county commissioners who are concerned about security moi karansense mororenke kegia etire bono ge gotara abantu bagocha bono bagotara botuko without fear torore ngakia abantu abaru etokorwa Waigo munaba Women Rep Evangelical Alliance of Kenya nigo basaba umugovernors Honorable Simbarati kumanya abasubati mbare bakoroborandi anyare ko babeka serikali elinde banyare gokwanira amangana yabangina naende buna Women Rep ya Evangelical Alliance of Kenya nigo twale go request egabana yeito omanyenga abasubati ntorororo aba pastor tokorandi enchiri Gusii na intunto tage totomanye ase administration yao otorenta asoburayi bwao na intuto kwane igoro ya mangana yabangina totete abangina buna bono abangina baitonkorera bari isikoga iganga obotaka bwaichoire obotaka bwabeire obonene ase gati yobogima bwabangina egekogera amagori abeire amanene bono igo bogima igo borobo kongumona ase gatigati yabangina elinde tochiche toikaranse togotebi ngaki ogotokonya nayo totebi ngayora nyare gotokonya elio morembo base Gusii yeito ingoripoteri ya Ndizi TV kore county ya Kisii ndoke Julie Kerubo. Uyaki kimo mwanchu murigeria kerobono tugutambuka kurwase county cheto cha Kisii na Nyamira nigo togoso auchi ase serikali nene severai gorwase serikali ya Kenya kwanza bono baikirana imeye county ya Kirinyaga elio uchakie meroberio ya magenderero kurwa ase semeyo gukwana kurwase chisemecho nigo batebirumna gobaguchia gutinya uchumi yense ya Kenya magigajo konyoro gusira kurwase Chinsa cheisiko roboti oruni gorwaliga nigwe no mosekeito Frida Kerubo. Omorai wense Dr. William Ruto kobwaterana na baraikorwa se serikali ya Kenya kwanza nigo bakora etaro yabo ase county ya Kirinyaga iliyogosyolia emerobelio ya magenderero okwana omugavana wa county yo nigo agokera okoigorwa kwepale iyo yatenenire ase miaka 3 ya itiri. Nataka tukukushukuru kwa sababu ya kuja kufungua hii barabara. Your Excellency, hii barabara ilikuwa imekwama miaka 3 na sasa umekuja na tunaona ya kwamba kuna dalili hizi barabara ambazo umezundua leo zitakwisha. Chinga kiechio boigoni gomo bunge Kimani Chungwa amochia omoraibi kiama gya ODM Raila Odinga asogosalia uchumi ya Kenya ikikirerete abange gochandika. Yeye mwenyewe anajua he was a sole guarantor and underwriter of ile mambo ya deep state, ya state capture na corruption yenye ilifanya bei yetu ya mafuta na shilingi yetu izorote. Sababu walishika bilioni 2 dollars, $2 billion. Hiyo ni bilioni ya karibu 300 pesa ya Kenya. Wakashika wakaweka kwa bank moja ambayo walitumia state capture. Na hiyo bank mnajua ni bank ya nani? Si mnajua ni bank ya nani?
Hiyo pesa ndio imetuharibia soko ya dola Kenya hii, na huo ndio ukweli. Na mzee Raila Odinga kwa deep state na state capture na handshake regime anajua hiyo ndio ukweli. Asensemo yomuraibwense nigo airere mirobiri mikiranu asokogorora uchumi asainekia konyora chidola chimilioni chimikianda na 50 kurwa sensemo ya IMF. Boigo nigo ainekiria bakenya guchaka gwakana chibese cheli kabeso guchakira omutinyi 12 obu mwako yaiga. Wiki iliyopita wale watu wa IMF sasa wametupatia pesa milioni 950 dola ya Marekani. Wale wengine wote pia wamekubali ya kwamba watashughulika na uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumerekebisha uhusiano wetu na marafiki wengi ambao wanatusaidia kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Mulisikia nikitangaza kule bunge ya kwamba ile madeni ilikuwa inatusumbua tunaanza kulipa kuanzia hii Disemba. Chinga kiechio boigoni go ainekia gusikia Kenya bosio wetera okoeneke buna mbaligo kabesa chibesa echo chiraba beke akongu. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie, hatutapeleka taifa letu barabara ya madeni ambayo itatuletea matatizo. Saa hii Kenya inasumbuliwa na ile madeni ilichukuliwa hapo nyuma. Ile kazi mimi nafanya saa hizi ni kusafisha na kuhakikisha kwamba Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Voigo asensemo yobochenu nigo aineke bunango kiani abali chibesa cha NHIF kurwa chimisano goika chimisato. Voigo nigo aineke akubakanira NHIF asebali batabwati okobua kogwakana. Wabunge wamenisaidia, wametengeneza sheria 4 nilipeleka kule bunge ndio tuwe na universal health coverage. Na vile vile ile pesa munanunua ama ile pesa munalipa ya NHIF kuanzia Januari, wale munalipa shilingi 500, sasa tutapunguza ikuje shilingi 300. Ndio kila mtu aweze kwenda hospitali atibiwe, na ile malipo katika level 1, level 2, level 3 vile county government watawaeleza hakuna malipo, lakini ukipita hapo utakuwa na kadi ya NHIF. Na tumesema yule mtu ambaye hana uwezo ya kulipa kadi ya NHIF, sisi kama serikali tutamulipia hiyo kadi ya NHIF. Frida Kerubo, Ndizi TV. Uya kigima mwanchu murigeria soroboti rwabene wikeye nigobono etokoligereria iguru yobokoreri we county ya Kisii asoko ngusana na kwabere kokwanekiwa asabarai babere bakuruterana Chinsa se chintinde korende abarai ao kurwase ebyama ao byagi siasa nigobagendrete kurwanderera ase obokoreri bwabere bokwirenanse nigo abange babere bakugikiria obokoreri bwaye mugabana omuske Isimba Arati kiona kikeirere omusakitonde Steven kokwarigani roboti irwabene ronyore sinchira yubikerenu korwa omugavana Simba Arati konyara gotyani ko omugavana Kabero Kisii goikera bono nigo mwaka wa mubura iwe serikali ye county neri enene bwanyarire kwenekigwa ububwa twalira amanga anyarire goikeranigwa amange gotaikiranigwa na amange kovanchira asenchira ya magendero no bokoreri nonye nabo amange akisiasa niganyarire kwenekigwa segeti gia siasa gia Kisii boigo na Nyamira asorongorwa Gusii rwabere rokorwanererwa na bonse baganetekerwa kyobura ibwense korwe emyaka emekoro county ya Kisii ngati yechi county mense yake cyatwareto borwanererio botindi ase birogo bya kisiasa bose bochoribo maka gwechiri gwibere na 20 abwasabaraneri ao korwe byama ao gati ya bekyama kya UDA ekyama kya ODM ekyama kya UPA bagwatabaraneri ao na gati yabo egwerete kirogo kyobo jumbe amone birogo binde kine birogo bya obo MCA ase wekira liberere ryo rikairera andake kusuna bwa kisiasa gukore mbaka bono kwa yimna sekero kya obo president wa mobwazi myo bwa tachikura chini inga kwa ne kyama kya UPA aiga ase county ya Kisii na siasa echo ni wa karabna mpaka ditkolya lero chigenderete ime county ya Kisii
asekeria kiarakanire ko bachinguru chia kisiasa gutiemana Kisii nigo chiaireire okubagikana gwe bunge ya Kisii iwe bwataba MCA 52 no yomo ase 45 baria bakeire chikurase chiwodi ne 25 nomo koba bachore gwetire byama ao Omugabano ito intubuna ba MCA tole ni magaye erinda nyargo tokora magendro ase county ya Kisii yaikeire omabasi oyo bwairu basire komo minyokia emiore imokiri bosongo amagena iga imokiri chensi yuga botomeru ngeso abisi aye sieke bana babasi more moyo moikaransite gwese mororo igono otoramu wikatura indobo gambiubo abo twenzi ikiagera simba bunare taya akitu achirega ayigoto munekera entutu sirente kuruga akiora ruhani simba esimba ngo ruhani wera moyagera matitiri bamintu bantu balina abantu batayete ko distract agenda ya simba yo okora magendera abantu mbale bakabasinyure gento bakora nonye gasi bakwenda gukora isi bakwenda gukora baruo baje kujekolige umugaba tigabatige gaba nakore gasi na intu mnaba MCA we county ya Kisii etore maega emia kwa muya tomo support ya tokora magendero inumole tayari tokora magendero mugaba gamba ke nambi mona abantu ba minto na ende tiga tote neymara ndo basokonya gotisne binte bike aba MCA bande nigo barorekanire ko mochobo koreri bwe serikali ye county igento mugavana atebire buna balia bakomwamereria gati yabo balia baganiri ko babanyakonda ase chigasi chie county na bande gwancha gutume kwa gesiasa ngira ne bunge kusemboye bintu byayo mboye bintu bina abantu bamentero no mwanda birigo ati 9 million chiche ya ko 27 ile ngamota kama simba gaiga. Hapa Kisii kuna venye tumechanganyikiwa kidogo. Hatujaweza kuelewa pesa ya budget kazi yake inatumika aje. Tumepewa 13 billion lakini utumizi wa budget absorption rate yetu in terms of development tuko pale sisi ndio tunakuwa number 47 out of 47 hatujafanyia wa Kisii maendeleo. Sababa raibeito ba Gusii abaiga bale mutieito baraiba minto ke ania mangana ke anie vitisho tokolera bana inchegasi e conductor to bwatene yemo kurukugabana nakidi rende ese kwaya buna mwara barenga ndobata basprano ndobata balito na babezi abantu muratware kwaye gutwara soprano yoka ngakerabe igo ne county tunabereko Your Excellency egento kende kyo moerio ekiagara ekyo moerio pi ekiagara naye gwanchire ngegashito no oversight muna ento aba MCA bawo oto eribaga tokore egashiria ito yo oversight. You will think members of parliament they are oversighting the governor. Their business is clear in the constitution. Members of parliament oversight the national government. County assembly wako hapa, their work is to oversight the governor. Hiyo ndio kazi yao. Umeona wengine wakipiga nduru. Huwezi piga nduru kwa matanga ama kwa mikutano, unapiga nduru assembly ndiposo upewe maendeleo huko. Na nimesema mahali ambapo MCAs wanapiga nduru, matusi mingi, hatuwezi fanya na wao kazi, mimi nitakuwa MCA wa hiyo ward. Kama mtu afanyi kazi na gavana anaamua anafanya kazi na wananchi direct ama vipi? Hivyo. Liberere liria kisiasa nigo liaire gati ya barai abachore korwa Kisii gusange birengererio byabo igoro yobokoreri bwe serikali ye county ya Kisii na mubolirie onye kabwate kerengereri ngantu gwene to kuiwana na twanjira nengo chitore kokorega asiamo e budget erosi were a make sure kwandere na ba MCA without victimizing on the bwenzi ali ya ba MCA babori amangana kurwe binyoro mbintu kibiga endrete ato sikebu na barai ba Gusii omweshimi wosoro oyo no mongna donya oyo ninche oyo no mugaka munda ekere tu ale kuri chikura tu atebete tugocha tusikane tokorega asiamo ntebe ngantu takeire ko bamo okorega asiamo lakini mete ko bamo lazima go kobe nekene mo ko bamo nye mubugati kene you know onye kene ngiriko bekwa on the table then it will really be very messy osoro nababunge bande bonzipi mbabugate right
yogo kwana amangana Kisii County nje bante bini bataite contract bataite okorera mu Gusii bwensi egasi kibagendrete gotorama tubasabire onyendiri abajumba aba bakuga bagenda baboli ruto nga kera tirakore para kanga toko iguya nakibaranze ngese ginde bakurwana barabumba likondena abantu bakondenda naba MCA nabo gwenda korang kolegas omonogi alibwe bunge nene Moses Wetangula amono moliki obotambase wizara y'obwereri bwa mang'ana omo PS Edward Kisiang'anyi ngati yabara ikorwa isigo baganiri obotwereru ime ya Kisii. But as long as we are here now, whoever is the MP is the MP of the people. Whoever is the governor of the people. We have a duty to unite our people and work together with our people. Wewe kijana umerusha jiwe kwa sababu ya unyonga au ya harati, umeumiza mwenzako, jioni wako pamoja. Na waomba leo nikiwa hapa kama baba yenu, kama ndugu yenu mkubwa, mkubaliane kutembea pamoja, mfanyie wananchi kazi. Ikifika kule mbele, mabishano ya kisiasa is always there. Eng'ana ya siasa kugendererwa semega ya matanga nemesangerekano yogo sasimanege ntabara ibechi kanisa bagike iriboko ng'u. Abana siasa tibaye uri bagase pulpit koleta siasa chiaboro onyo date go politic away from the church ne service yaro na botambe kera intwange kan church to kora service abana siasa mbacho titorikoa bana siasa ibaga ba ke siasa oro onyorenga nali abare betali bakomana na mono ase amatanga teko kimwananchi kabisa nanda simwache matanga na simwache abantu bakolera abantu bata majyanda abantu bakolemigwa na omo kumura siasa cheno chebitina chelio mwana chenda mwamu ama ina bare beto bana siasa mwasokere sikoli asansa na inde bano mubati bya bonde bwese mwakonkiro obya bweno bwalire magega ya bikoro ebi bya bwango iga bya kisiasa sorogongo rwa Gusii monomone county ya Kisii nerali bagali ya bene ryo goikera abamanyi bamangana ya kiuchumi otebya sobe bune bikore ebi byose nyenchoki yobuya gusobo bibwate gocha samagendro ime county ya Kisii ekera abantu banairu bakora national government akora ngantole divided bagotumie njire yo gotoli na amabaga yogo develop na Gusii so ikingerikia kubona go affect the economy ya Kisii County. Number 2, kungsana ngore takole okobo fear kwando mbawo ete nga gose chisegichira basego come up abantu baruane abantu baitwe because of ogo etana kwa abarayi baitu wale Kisii County. Investors bakoba gocha Kisii County abantu bande bagota makuru Kisii County ko invest because bawo tenga Kisii County is not peaceful. Magega yo kungusana no ko kwa rekarire ko gendereri gwe me Kisii asege kegetambe nalenga kumanya obosemya bwa bakwani asabara yabachore ko rwa Kisii. Simbarati is the governor. Ruto is the president. The governor I accept that Simbarati is the governor from respect Patamo, and again Simbarati as the governor must know that he cannot work alone. We carry abantu bons piamo abakwanere aba persuade so that they can be able to work together. Toko saba especially our county Simba unity yoro mheshimiwa wetu governor. Ntoko wanyi toko sikete mano twale go sabanga o unite Kisii County ebe yemo. Ora te keremsi aicharisi ngoko support yala subura ibwao aicharisi nalwa minjanaye. We are now taking our attention ilito kwanza kuira samagendro otoko nyira sokorwana. It's important for the leaders to know that instead yoko tumia chinguru chinyinga kurwana batumia chinguru chinyinga koleta namo na gukora magendro. That is what the common mwananchi are interested in. Common mwananchi are interested komanya ngoba chinguru chinyinga kurwana. I need to remind these people. Ndoto komanya ngoba chinguru chinyinga kurwana. Ndoto komanya ngoba chinguru chinyinga chokoleta development. Oko bolia bono na sabara ibonsi abachore konyara gukanya chinkoro chiabo. Bonsi konyara gusikana na kuona na chinga kichinto ereru echuchira keanania liberera Kisii kolento botwereru no mulembe ime ya Kisii
eliogosira magenderero obokoreri na gwikirania chira chengakie chi campaign. Koripoteria Ndizi TV asorobotirwa bene elietariane Ndemo Steven. Biamono kigimo mwanchua omurigiriria bwe television ya Ndizi TV roboti urwo ruime kigima ndigo rwale turasole no musikito Ndemo Stevens kubatikana no bokoreri bwo mwakoyo mu mugima ujobere go gwakanse imeye county ya Kisii ali agendere torro ogwikabono yonde tugosabu kwa bera mugeni tutakanyara gwikali tukolia lero nigo osikonyera ba MC abangeli tukolia lero nigo balinge county ya Kisumu abange babo nigo balinge county ya Kisumu na kubwatekana nogo onya utanyara gwikira na Chinsa chibwenerete mheshimiwa Doris Nyamanka yukurese county ya Nyamira na boigo oromo nominated MCA kurase kya makeria kya UDA taguchya konyara gwikira na gaiga asubutuko bwarero kubwatekana no gukura omusangerekano yo ase chinga kicyarire igobono nigo tuguchikoligia gukorera gaiga litukoria lero igo angio kande kasabiro kwabera na botoko mwanchira igo kiagera no musangerekano lenge ase isiko ye county ya Nyamira na boigo isiko ye county ya Kisii biamono kigima miguna kurwa Gusii ndo manyikanete bno onyoni kurwa se ensemelia bobasi biamono kigima aliga gotebana kurwa muitunya watching biamono kigima susiri ruma white watching from Kitutu Masaba biamono kigima yakuru kwa Vincent Kenya rukurwa Iranda atabako tuned kabisa Masela Nyanchera biamono enokumakori nere biamono kigima enumnegatia balia abagenderete gosebaligerete omurobulio yo emaroba ya bono murobulio Ekeumbu gosama ya Ekeumbu Chinsa Isato obotuko bwalero bibono mwanchu murigeria kerondo tichara minyo kila chegiriji daika usichitigala daika 15 Isato chike Chinsa inyecho obotuko bwalera guikora inde ejumomosi ego chekertro mira na somurobulio Ekeumbu na boigo murobulio mugima igonkwa kangambia mano igo twabwaterana nere Joshua Auta kurwa asensemo y'umuntu wimanyelio nabo igo twabwaterana nere kurwa sensemo ya kabere nga nere Petra Mokeira inche nigo kwa John Kebati.